米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。O naiji Yesus Kristus rihatai， 从耶稣基督而来的平安。Salikaka mapulung， 平安。Malazai kita milayap tu suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以约翰尼18kusafau atsifang 27 atusir suarsa o sakarihatlay namo kaku saka parihatlayan ako kamo sa ay kalazar atuno hakalan ko pi parihatlay ako akaka raw ko falutsua namo akaka talaw kamo saan。 约翰福音第14章27节说，我留下平安给你们，我把我的平安赐给你们，我所给你们的跟世人所给的不同，你们心里不要愁烦，也不要害怕。Salikakao o nilungutan no kalutamtaw rihatlay i o tsaay tukap jibales ko orip nikaurira o niswalan ita o misa Kristo ay rihatlay i o pasolinay tubikapot ni Yesus Kristo i titaanan ta tsaay tukatalaw tsaay tukaraw kita i kapatlesan no orip。 一般人所求的平安是不再有苦难，但我们基督徒所说的平安是确信耶稣基督与我们同在，使我们对于生命中的患难不再恐惧，也不再忧虑。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangao talajua matulad ko falujua ako ikapatlesan no orip。Nikaurira mararir kiso mikapot i takwanan. Nanay sa ay katawar ako tunini matumasay no mikumi suar no meso. Ta mararir chilihatlay kako i masa maamanay lemak。 主啊，虽然我会因为遭遇患难而灰心丧志，但你时时与我同在。愿我谨记你这充满恩典的话语，使我在任何环境中常有平安。Pakai ni i tatamaan nay angangan nutapang ji Yesus Kristo mitolon. Amen。 Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。